nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Ibendera TV twinjiye mu mwanya w'amakuru yagezweho kuri aya masaha. Uyu munsi ni kwa gatanu ni tariki 5 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2025 twerekeje ku mirongo y'urugamba. Ndakubwira ko uyu munsi urugamba n'ubundi rwiriwe rwambikanye mu bice bitandukanye. Kuri aya masaha ibintu byifashe gute nibyo ngarutse muri studio ngo turebere hamwe. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuze umubare w'abamaze kugwa mu bitero bya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imibare mu kanya ndaje nyikugezeho gatanu kuri kagenzi kako. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi byaguyemo abarundi mu Cibitoke. Uribaza ngo aba barundi ni bangahe bamaze gutakariza ubuzima hangaha? Ibi nabyo uraza kubimenya hano ku Ibendera TV. Intambara ya Kongo Burundi bwishoyemo ngo byamaze kubakomerana. Uraza kumenya neza uko ibi bintu byifashe, dore ko abarundi bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya. Ibibazo bikomeje kubabana byinshi mu byukuri. Ndaza kandi kukujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire bijyanye n'imirwano ikomeye ku muhanda wa Kamanyora Ruvungi. Ubu ngubu abyifashe gute? Umutekano ahangaha umeze gute? Ese imirwano yiriwe ahangaha ubu byo byifashe gute? Anaho turaza kunyarukirayo turebere hamwe ko ibintu byifashe. Turaza kwerekeza Ituri babwire ko umusirikare ushinjwa kwaka umunyamakuru amafaranga ku gahato ubu ngubu ibye byamaze gukomera cyane. Ibi uraza kubisobanukirwa hamwe natwe hano ku Ibendera TV. Muri aya makuru turaza kwerekeza no mu bice bitandukanye turebere hamwe uko byifashe imirwano yiriwe mu bice bitandukanye hirya no hino. Ubuse aya masaha ibintu byifashe gute? Ibi byose rero nibyo nje muri studio ngo turebere hamwe. Mwese nizere ko meze neza, nizere ko mwagize wa gatanu mwiza, nizere kandi ko mukomeje kugubwa neza. Munyemerere ibintu tubigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze nanone inshuti bakunzi ba Ibendera TV. Reka nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye. Ikaze ni abantu baherereye mu bice bitandukanye mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda turimo guha ikaze. Ubwo turabwira abaherereye mu karere ka Kayonza, turabwira bari mu karere ka Rusizi, Rubavu, Musanze, Karongi na Gasabo na Kicukiro na Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abaherereye za Kisangani, abaherereye za Kavumu, abaherereye Uvira, abaherereye Igoma, namwe tubahaye ikaze. Abaherereye mu mujyi wa Kampala muri Uganda, namwe tubahaye ikaze. Abaherereye mu Burundi ikaze. Abari muri Kenya namwe tubahaye ikaze. Abari muri Tanzania, abari Sudani, Mozambique na Malawi namwe tubahaye ikaze. Abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Buholandi, abari mu Bubiligi, abari mu Bwongereza, mu Bufaransa, Australia n'ahandi namwe tubahaye ikaze. Yambusana rero kandi karibu muri aya makuru. N'amakuru twinjiyemo ya masaha agiye kugaruka ku bijyanye n'uko urugamba rwiriwe n'uko ruraye ubu tuvugana. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gushyira ahagaragara imibare
imibare y'abamaze kugwa mu bitero bya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu abagera kuri 23 nibo bamaze kwicirwa mu bitero birimo iby'indege z'intambara za drone n'imbunda ziremereye ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo nkuko n'ubundi bitangazwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Umuvugizi w'uyu mutwe witwa Lawrence Kanyuka mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatanu Okuboza yagaragaje ko ibisasu bimaze iminsi 3 birasirwa ku butaka bw'u Burundi bikomeje kugwa mu midugudu ya Kongo Kinshasa bikica abagore n'abana ndetse bikanakomeretsa abaturage benshi. Ni ibisasu kandi bikomeje gusenya inzu z'abaturage, amashuri ndetse n'amavuriro. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bavuga ko sibye ibisasu biri kurasirwa ku butaka bw'u Burundi, hari n'ibitero byo mu kirere bikomeje gukorwa hifashishijwe indege z'intambara na za drone zitandukanye aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imbunda ziremereye bikibasira uduce dutuwe cyane n'abaturage muri Kivu zombi. Ibintu rero bikaba bikomeje kuzamba no gukomera inshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye. Kugeza ubu ngubu abahunga nabo bakomeje kuba abenshi cyane. Kugeza ubu ngubu urugamba rukaba rukomeje kugenda ruzamura pressure yo ku rwego rwo hejuru. Ikindi nakubwira kandi nuko ibitero uyu mutwe uvuga ko nabyo biri gutegurirwa i Burundi, ndetse ukanashimangira ko byerekana umugambi wo kurimbura abatuye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alliance Fleuve Congo ivuga ko kugeza ubu abantu bagera kuri 23 aribo bamaze kugwa mu bitero byatangiye mu minsi 3 ishize, mu gihe abandi benshi bamaze gukomereka. Lawrence Kanyuka umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo agira ati turamagana twivuye inyuma ibi bitero by'ubugome ndetse n'iterabwoba bikorwa mu buryo buhuriweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'inshuti yabwo ariyo Burundi. Imibare y'agateganyo irerekana ko bapfuye ari 23 mu gihe abandi benshi bakomeretse. Alliance Fleuve Congo 23 kandi bavuga ko abaturage benshi bahatirijwe kuva mu byabo bahunga berekeza mu Rwanda ndetse ni Bukavu. Amakuru avuga ko ababarirwa mu 1500 aribo maze guhunga. Uyu mutwe wongeye kumenyesha abaturage ko uri kumwe nabo unamagana Uburundi bukomeje kwivanga makimbirane areba abanyekongo bwabo. Lawrence Kanyuka yabwiye Uburundi ko bwakibanze mu guhindura imibereho y'abaturage babwo, wizeza gukomeza kurinda abaturage ku kiguzi icyo ari cyo cyose bisaba. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi byaguyemo abarundi mu Cibitoke ubwo byahushaga intego muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi ni byakomeje kugenda bitangazwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko ku mirongo y'urugamba nawe uyu munsi ibintu bikaba byongeye kuzamba. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 5 kuboza muri uyu mwaka mu gace kitwa Mubandage kari muri Rugombo
mu ntara ya Cibitoke mu Burundi haravugwa urupfu rw'umwana muto n'iyangirika y'ibintu by'agaciro nyuma y'uko ibisasu byatewe n'ingabo z'u Burundi byari bigamije kurasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahushije bikagwa ku butaka bwabo nk'uko byemezwa n'abaturage bahatuye ndetse bikemezwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. Ibi bisasu ngo byaguyemo abaturage b'inzirakarengane mu gihe byari bigamije gushyigikira imirwano y'ingabo z'u Burundi zihanganyemo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bafatanyije na FARDC na Wazalendo. Ni mu kibaya cya Rusizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bitero by'ibisasu bikomeje kuvugwaho kenshi kuba bitana abaturage b'abasivile mu bice bya Kamanyora, Katogota, Ruvungi n'ahandi. Aho amakuru agera ubungubu aravuga ko abarimo abagore n'abana bishwe n'izo ntwaro ziremereye muri iyi minsi itatu y'imirwano. Uretse abo mu Burundi bisasu nk'ibi byahitanye abaturage b'Iruvungi harimo abapfuye kuri uyu wa gatanu. Ibi biza bikurikirana kandi n'urupfu rw'abasivile bapfuye ku wa kabiri no ku wa kane bigaragaza ihungabana rikomeye n'umutekano w'abaturage muri ibi bice. Ibi bibazo bikomeje kuba mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi nabyo byakomeje ndetse byashyizweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'ejo. Amakuru aturuka aha muri iki kibaya cya Rusizi muri aya masaha avuga ko agereranyije nuko byaramutse imbunda zagabanutse zimwe ngo zagiye zihungishwa hanyuma n'amasasu nayo rero harimo kugenda agabanuka binajyanye nuko burimo kugenda bugana mu ijoro. Reka kandi mbabwire yuko kugeza ubu intambara ya Kongo Burundi bwishoyemo yatangiye kugenda izamura ibibazo byo ku rwego rwo hejuru. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 kuri wa gatanu tariki 5 Kuboza warashe ku butaka bw'u Burundi nyuma y'igihe ingabo z'iki gihugu zisuka amabombe mu bice bituwe n'abaturage benshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu Burundi aravuga ko mu masaa 4 z'igitondo Alliance Fleuve Congo 23 yarashe igisasu ahitwa Nyakagunda ni muri zone Rugombo iherereye mu yahoze ari intara ya Cibitoke mu Burundi. Ni gisasu amakuru avuga ko cyakomerekeje umwana w'imyaka 3 mu masaha y'isa 6:50. Ikindi gisasu cyaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo cyarashwe ku musozi wa Marambo uherereye muri komine Cibitoke kigwa muri metero nke uvuye ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. Ambasaderi Are Nyamitwe wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko kuba abiriya bisasu byarashwe atari kwica mu buryo bubabaje amategeko mpuzamahanga gusa ahubwo ngo ni igitero kigaragara kandi icyeruye ku busugire bw'u Burundi. Alliance Fleuve Congo 23 yarashe ku butaka bw'u Burundi mu gihe kuva ejo ku wa kane tariki 4 Ukuboza muri uyu mwaka ingabo z'iki gihugu zari zirimo zisuka amabombe mu duce twa Kamanyora na Katogota mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ibisasu abayobozi b'intare za Sarambwe bemeza ko byiciwemo abaturage benshi abandi birabakomeretsa binasenya ibikorwa remezo birimo amashuri ndetse n'inzu nyinshi z'abaturage. Ibisasu by'ingabo z'u Burundi muri turiya duce twombi kandi byatumye abaturage benshi bava mu byabo barahunga, bamwe bahunga berekeza mu mujyi wa Uvira mu gihe abarenga 500 bahisemo guhunga berekeza mu Rwanda.
tukiri muri aya makuru ajyanye n'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo, reka nkubwire ko imirwano ikomeye yongeye kwaduka ku muhanda wa Kamanyora Ruvungi. Umutekano kugeza ubu ngubu ukomeje kugenda uzamo ibibazo bikomeye. Imirwano ikaze yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ayo uko gushyamirana rero kukaba akwabereye mu duce twa Kamanyora, Katogota na Ruvungi ni muri Uvira. Iyi mirwano ikaba imaze iminsi igera kuri 4 yose, kandi ikaba yatumye abaturage bo muri Ruvungi bahungira mu mujyi wa Uvira mu Rwanda no mu Burundi. Ibisasu bikomeye birarushaho kumvikana bigatera ubwoba bukomeye mu baturage. Byemejwe n'abasivile babiri bapfiriye Ruvungi nyuma yiturika gisasu. Umutungo wangiritse bikomeye muri Kamanyora ni muri aka gace gahana imbibi n'u Rwanda. Hakaba havugwa ubukana bw'akababaro n'isenyuka ry'imitungo itandukanye. Antene ya Vodacom yangijwe n'igisasu cyarashwe n'ingabo za FARDC n'abafatanyije kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe. Lawrence Kanyuka uvugira Alliance Fleuve Congo 23 yavuze ko imbaraga z'ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi zakomeje kurasa ahantu hatuwe cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ahatuwe n'abaturage bifashije indege z'intambara, drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Ahangaha yagize ati kuri uyu wa gatanu tariki 5 kubaza muri uyu mwaka ingabo za leta ya Kinshasa n'abafatanyije bakomeje ibitero bikaze mu bice bituwe n'abaturage. Ubu bwiyongere bw'urugomo bukomeje guteza ubwoba n'akaga gakomeye ku abaturage. Reka tugenda tugana no ku musozo w'aya makuru rero twerekeze mbabwire ko umusirikare arimo gushinjwa kwambura umunyamakuru amafaranga ndetse na telefone ku gahato. Umuryango uharanira umutekano n'uburenganzira bw'abanyamakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni journaliste Andanje Jade binyuze mu buhuzabikorwa bwayo muri Turi. Umuhuzabikorwa wabo akaba yitwa Freddy Upari atabariza umunyamakuru witwa Moise Urango wo kuri radio Kandipe Ispebunia wakorewe ihohoterwa n'abasirikare ku mugoroba wo ku munsi w'ejo mu gace ka Bingo ni muri komine Shari. Amakuru atangwa aravuga ko uyu munyamakuru ngo yaratashye agana saa moya z'ijoro ubwo yasanganirwaga n'abasirikare ba FARDC bo mu mutwe wa Tigre bari kwirondo mu muhanda wa radio Kandipo bigo Koromojo ngo bamuhagaritse rero baramufata bamutegeka gufungura telefone ye, hanyuma abatangira gusaka amafoto n'ubutumwa abuyirimo. Basanze ngo afite ifoto y'umuterankunga abahita bamwitiranya n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro, nyamara ari umunyamakuru ubifatanya n'amashuri ya geography. Nyuma yo gusoza ubutumwa bwe M-Pesa, nyuma yo gusoma ubutumwa bwa M-Pesa bwari bugenewe amafaranga y'ishuri, ngo abasirikare bamutegetse kubaha $50 kugira ngo bamugarurire telefone yiwe. Kubera ko ngo nta mafaranga yari afite, bahise bamwambura telefone, ndetse n'igihe bagenzi be b'abanyamakuru bageragezaga gutabara ngo ntibyagize icyo bitanga.
uyu muryango utabariza abanyamakuru rero ukaba ukomeje gutabaza usaba ko telefone y'uyu munyamakuru yayisubizwa byihutirwa. Freddy Upari yamaganye ibi bikorwa abyita imyitwarire ikabije kandi itemewe, asaba ubuyobozi bw'izo ngabo gukurikirana vuba iki igikorwa. Aha akaba yagize ati dusaba ko telefone y'umunyamakuru mugenzi wacu isubizwa bidatinze. Telefone ni igikoresho cyacu cy'akazi, ijwi, inyandiko, amafoto n'ibindi. Abanyamakuru rero si abanyabyaha. Reka tugane ku musozo nshuti bakunzi bacu, n'umusozo w'aya makuru. Twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, bifuriza no kuzagira weekend nziza muzatangira ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza rero kandi Imana ikomeze kubana namwe no kubarinda.